ong you Billy Graham. Can I talk with you? Ang ato nga la mo ban ye kren but pi. But Billy Graham, oh yes, you can talk with me. Yes, you can talk with me. But hadin bagilay siyong ban ye kren. Stood Hamblin. O Shem. Baudang kam man pediang yu Jisu. Kumunong penim jang o. Wadu Shem. Baudang kam man kela. Ye kajing im ka jang o. Na kajing dum sa kajing syai. Balay ito. Bahadin kato kat ni tayo. Kaladon kajing ikren lorni apo Hollywood. Katin parang yung gossip. Kajing ikren lorni apo Hollywood. Baustud Hamblin. Ula kela kerukom im. Ngatry la da way na pling jong pi unwan sa kamat na ka step but IT ka jing im ka jong pi. Kasi ndan gi ban sa kren lorni. Pai utay ula awan sa kamat. Ula pa duay wa ban kelai ka jing im ka jong. Pai utay ula rai ka jing kit ka bakhya ka jong. Sa kajat jong ka ding pana ka step. Ustud Hamblin. Unang ruai Hollywood bapaw nam tam. Hagi kosi udem. Hakamat unang panim jang. But onda way niki aktor bakraw. Bukerteng u John Wayne. Begitu gi basa ipej. Gi film cowboy. Pitip bahayu John Wayne. Udah aktor bapaw nam. Pa Hollywood. John Wayne ula keli yo Stuart Hamblin. Wang there is a rumor going around in Hollywood. Wang gadan kajing kren lorni ya pa Hollywood that you have changed your ways. Bebla kelai kalentiyat ka jong me. Is it true? Hato kalong ga basisha. John Wayne ukuli na kaman sim ga wakoy. Ilaw parlok. Ang tu mila klasi siya gar kom im ga jong me. Pitip ka ay ga jubab. Kabaw Stuart Hamblin uay yu John Wayne. Pikwa man tip ga jubab. Ha? Ngana very emotional. Ka story jo ga jing im ga jong nga day. Barabor hagi khosiyo nga dem so blay. An kapar ngayam. Habang nga puni yung testimony bakum kini kakatay ka doonot ka jonga. Kajubab ka ba ustot Hamblin o ayo John Wayne. Uang it was no secret what God had done for me. Uang kaklemlong buri kay ka ba ublay uli nga. And what God could do for you too. But kay ka ba ublay ula banle ya meru kumjo John Wayne. Amen. But day hang tabaw John Wayne. Upay baru pitch uparlok ujong Stuart Hamblin. Wang Stuart kitu gijo ikantin kilan ki may ong yang tep yaki bat snai ka way ka jing ruwai. Wang tep gido ikantin ki may ong yang it is no secret what God has done for me. Tep gitu kilan pat snai ko bay kajing ruwai day hangta pangiyo ikan kajing ruwai semen sim kabakerteng it is no secret. Hadin ba uniu Hamlin Stuart wala pan kelai kajing im kajang o kelawan gawai kajing kabakraw wala ha banjit banyat ya kajing syai ni baniyah ya ke jingdom. Stuart Hamblin wala dep sign bon ki kontrak ki jong bat ki company de kiat. Ki ba unruai ban advertise ki company de kiat ki company khalai. Ki company jong ki kenthai ki ba phong sapti siteng. Wala dep sign kontrak system ba Tho jing ruai bon ruai na banta kini company. Dagi kelur ki kontrak ula sign. But John Wayne
Stuart Hamlin. Kata klip mat ke bau Jisu rong ke dot note ke jang ula dep sign ke kontrak bau mla pan Kenya po si snem. Henry John Wayne Stuart Hamlin ula pan Kenya dia barok ini ke kontrak. Pan Kenya ke kontrak barok. Pat hangta ki one boy kini ki CEO lene ki manager jo kini ki company rangkat bagi pelidar ki bakrau banwan ban su lene ban aikes yo Stuart Hamlin bo pen Kenya ke kontrak ban ruai ne ke bantagi company ki jangki pada hakani ke klip man shwa bagin ai kata ke lawsuit yo Stuart Hamlin ki pulih ke kontrak bau la kular bau nompen Kenya ladau pen Kenya ru kan datang ke act of God ke ban syayu ban pen Kenya nombor sport di Amerika ni kita kontrak yang kedai kontrak omlak ban pen Kenya kan datang la kedai ke act of God ke jinglek ke jong belai ke buat piap no ke kut no ke kontrak Henry ubelai mseme Stuart Hamlin kawan ke jing champang ke jing mut ke jing perkat ke jong kata khidmat wang yes I have broken this contract because it is an act of God. Wang gede ke jing lek ke jong ubelai bangapun Kenya gede ke kontrak bad kata khidmat kita ki pelidar ki semi ki tupia ki pong bat ki mino ki tip baki la rem amen. Ladau belai ula ban perlaim ya pi. Un perlaim ya pi. Hado kebakut. Oh ki bangai. Akran si pangus im David mana. Sim